hano hanze reka turibagezeho mwumve uko rivuga, iri muri kubona kuri tablo zanyu. Ritangira riti: ibaruwa imenyesha kwitandukanya na Nyafuraha Aime Ruhamanya. Wenda Ruhamanya no umubyeyi we. Tariki 12 z'ukwa gatanu 2026, umuryango wa Gasegege utuye Nairobi turamenyesha inshuti, abavandimwe n'indi miryango yose ndetse n'ubwoko bw'abanyamurenge muri rusange, by'umwihariko umuryango w'abongera Furaha Aime Ruhamanya ashatswemo. Umuryango wa Gasegege wafashe icyemezo cyo kwitandukanya mu muryango na Furaha Aime Ruhamanya. Iki cyemezo gifashwe nyuma y'uko Furaha Aime Ruhamanya yakoze ibikorwa biteye isoni, birimo ibiganiro n'amagambo mabi anyuzwa kuri YouTube, asesereza kandi asebya umuryango ndetse n'umuco wa kinyamurenge. Umuryango wamugiriye inama inshuro nyinshi mu bihe bitandukanye. Tariki 18 z'ukwa gatatu 2026 hatowe delegation ija kumugira inama ntiyumva. Tariki 6 z'ukwa kane 2026 hongewe gutorwa delegation ija kumugira inama ariko ntiyumva. Tariki 21 z'ukwa kane 2026 habaye icyicaro gihuza intumwa zihagarariye umuryango wa Gasegege n'intumwa z'umuryango wa Kongera n'urwego ruhagarariye imirara na CBR ka Nairobi. Hemejwe ko Furaha Aime Ruhamanya agomba kuja mu muryango ashatswemo kuja gusaba imbabazi kugira ngo ku kiganiro yari yakoze cyo gusebya umuryango ashatswemo, ariko byarangiye atabikoze. Dushingiye kuri ibyo byose tuvuze haruguru, umuryango wagiriye inama Furaha Ruhamanya zo guhagarika ibiganiro byo gutukana no gukoresha imvugo nyandagazi, ariko Furaha Aime ntiyabyumvise. Byose kubera iyo mpamvu umuryango ufashe icyemezo ndakuka cyo kwitandukanya na Furaha Aime, igihe cyose ataremera kwikosora no gukurikiza inama z'umuryango wamugiriye. Iki cyemezo gitangiwe gitangiye kubahirizwa guhera tariki 12 z'ukwa gatanu 2026, urumva n'uyu munsi, bikozwe mu rwego rwo kurinda tariki 12 z'ukwa gatanu 2026. Perezida Bisetsa Gipiro, Vice Perezida Musabwa Felix, Sekreteri Pastor Bonke Misago, urumva nibo basinye kuri iri tangazo. Ibi bintu ntibiza koroha. Niba wumvishe rino tangazo, muri make birasa nkaho twabyita ko bamuciye. Sinzi ko mbivuze neza, ariko iri tangazo namwe muri kuribona, muraza kurisubiramo mwitonze, nta kintu nongereyeho. Uko risohotse niko ndisomye, niko bimeze. Niba ibyo twitaga amaronko cyangwa se social media turi gushaka uburyo bw'imibereho kuri uyu munsi wa none bishobora kuvamo gutandukanywa n'umuryango cyangwa se gucibwa mu muryango, ibi ngibi ntabwo byaba ari uburyo bwiza bwo gushaka amafaranga. Turabizi ko twese buriya umuryango, kubaho ufite umuryango nibyo by'ingenzi, nibyo
bituma tubaho nk'umuco wa kinyamurenge, ariko umuntu cyangwa se umugore ibi byose dusomye nibe byarabayeho kubera ko ibintu byagiye mu miryango bikagera mu muco, bikagenda urumva byarenze umuco, biri muri leta, byavuye muri leta, abantu bikabananira bakavuga ngo tumanitse amaboko hadakozwe ibi n'ibi. Umuntu bita Nyafuraha Aime tagomba kubarizwa mu muryango wa Gasegege. Nk'abantu mwe ibi bintu biragoranye kandi birababaje, biteye n'agahinda, kubera ko bya bindi twebwe twitaga imikino cyangwa se gushaka amafaranga bigiye kuzaza bivamo ibibazo by'amafamiye. Ariko dufashe umunzani, sinzi ko umunzani turi bwumve ibyo ari byo twese, ni ukuvuga ngo umunzani ni igipimo gipima ibiro runaka cyangwa se ibintu runaka. Dufashe umunzani tugafata cyano ya Nyafuraha, tugafata na famiye, urumva nimvuga famiye ikubiye mu muco ubunyamurenge byose, byibura nk'umuntu utekereza neza turashobora kubona icy'ingenzi mu buzima bw'umuntu. Ariko muri iri tangazo bavuze ko bagerageje inshuro zigiye zitandukanye, bagira ibyo basaba Nyafuraha gukora tibyubahirizwa. Ntituzi ko wenda kibitekerezaho nabyo byashoboka, ariko itangazo rivuga ko bitashizwe mu bikorwa nk'uko umuryango wabisabye. Ese Nyafuraha yaba kibitekerezaho kuja gushira mu bikorwa ibyo yasabwe n'umuryango, cyangwa se yamanitse amaboko avuga ko wenda iby'umuryango byoguma mu muryango, ibyo bitamureba? Ibyo ngibyo ntabwo ari njyewe bimuvugiye, wenda wasanga biri mu mitekerereze ye. Arashobora kuba ari gutekereza kuja gusaba imbabazi umuryango wabongera nk'uko yabisabwe n'umuryango w'Abasegege, cyangwa se akaba yavuze ngo ntazo nsaba, nk'uko bavuze ko ibyo yasabwe bitubahirijwe, bahisemo kwitandukanya nawe. Nivuga iri jambo timurifate nk'ibintu byoroshe, ni muri bya bindi byahozeho mu muco wa kinyamurenge, bavugaga ngo turamuciye. Sinzi ko wenda gucibwa iyo bagucaga wagarukaga, muraza kutwandikira muri comment babizi, kubaza umuco wa kinyamurenge. Ese iyo bagucaga habaga handi mahirwe yuko ushobora kugaruka? Ico ni kimwe. Nibe amahirwe atarabaho yo kugaruka waraciwe, ibi ntabwo turi bubyite gucibwa, kubera ko we banditse ko bavuga ko mu gihe atarakora ibyo yasabwe babaye bitandukanyijwe nawe. Bishatse kuvuga ko aramutse abikoze, aramutse akoze ibyo yasabwe, yakongera akagaruka mu muryango nk'ibisanzwe. Nibyo nari mvuze ngo nibe kera baracaga umuntu, ntihabe handi mahirwe yuko ashobora kugaruka. Ibi ngibi ntabwo turi bubyite gucibwa. Ariko niba baracaga umuntu akaba afite amahirwe yo kugaruka, ibi ngibi nabyo biritwa ko yaciwe mu muryango, kubera ko bamuhaye amahirwe. Bavuga ko banditse bavuga ko mu gihe atarakora ibyo yasabwe babaye bitandukanyije nawe. Ariko urumva bishatse kuvuga ko mu gihe yakora ibyo yasabwe n'umuryango ashobora kugaruka mu muryango. Iri tangazo nk'uko mwaryumvishe muraza kurisubiramo, ni itangazo ryasohowe na Perezida Bisetsa Gipiro na Visi Perezida Musabwa. Abo ndi kuvugana nibo
bakubiseho sinya zabo na sekreteri Pastor Bonke Misago sorry nibe narisomye nabi. Iri tangazo ryanditswe uyu munsi tariki 12 z'ukwa gatanu 2025. Wewe unasema maisha ni ngumu kila siku. Mimi